Mu isi ya none hari abantu bahindura amateka y'ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ubuyobozi. Umwe muri bo ni Elon Musk, umugabo wavukiye muri Afurika y'Epfo ariko yaje kugera ku rwego rwo kuba umwe mu batunzi bazwi kandi bafite ingaruka ku isi yose. Elon Musk ni umuhanga mu by'ikoranabuhanga, umushoramari n'umuyobozi w'ibigo byinshi byateye imbere. Imodoka zizwi nka Tesla, ikigo cy'ingendo mu isanzure SpaceX, hamwe n'ibindi bikorwa byinshi by'ikoranabuhanga. Yavutse kuwa 28 Kamena 1971 i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Yavutse mu muryango w'abantu bitabiriye ubuhanzi n'ubumenyi. Akiri muto, Musk yerekanye impano idasanzwe mu by'ikoranabuhanga ubwo yakoze umukino wa mudasobwa yise Brawl Stars. Awugurisha afite imyaka 12 gusa. Ni ibintu bidasanzwe. Amashusho y'urugendo rwe ajya muri Canada na nyuma yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1990, Musk yatangije Zip2, urubuga rwa serivisi zo kuri interineti. Nyuma rugurishijwe yashinze X.com, ikaba yaraje kuba PayPal, igikoresho gihambaye mu ikoranabuhanga. Tesla, SpaceX n'andi masosiyete bwe akomeye azashingwa nyuma yo kubona amafaranga yavuye mu kugurisha PayPal. Muri 2002, Musk yashinze SpaceX agamije gutuma abantu bashobora kugenda mu isanzure no gushyira abaturage ku yindi mibumbe nka Mars. SpaceX yateje imbere ibyogajuru byo kwifashisha kongera gukoresha imbunda reusable rocket. Ibi byagize uruhare mu kugabanya ibiciro bya misiyo mu isanzure. Musk yaje kuba umuyobozi nyamukuru wa Tesla, sosiyete yahinduye uburyo isi ibona imodoka zikoresha amashanyarazi zizana mu buryo burambye. Tesla ntabwo ari imodoka gusa, ni ubutumwa bwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Muri 2022 gushyira mu 2023, Musk yaguze Twitter akayihindura X, afite intego yo kuyihindura app imwe yuzuye ibikorwa byinshi abantu bayisaba, ijya gusa na WeChat. Ibi byagize impinduka mu mbuga nkoranyambaga, harimo gushaka kugira uruhare mu buryo abantu bose bavuga kandi babona kuri interineti. Musk yanasoje imishinga nka Neuralink igamije guhuza ubwonko n'ikoranabuhanga, na The Boring Company igamije gukemura ibibazo cy'umubyigano w'imodoka mu mijyi. Neuralink yageze ku myanzuro wo gushyira chip mu bwonko bwa muntu bwa mbere, intambwe ikomeye ariko inatanga impungenge z'ubuzima bwa muntu n'umutekano we. Musk we muntu wa mbere ku isi ubarizwa mu ntera y'umutungo mwinshi cyane, ushobora kugera kuri miliyari 700 cyangwa ukajya hejuru bitewe n'ibyemezo by'imari byo muri 2025-2026. Uyu mwanya ugaragaza amahirwe n'ingaruka z'ubutunzi bwinshi ku isi no mu bukungu bw'isi. Ubuzima bwa Musk si ubwiza gusa. Yagize ingorane mu mibanire n'abandi bantu bakoranye, ndetse n'ibibazo by'urukiko ku bijyanye n'imiryango n'ingingo z'abantu. Ibi byerekana ko umuntu ufite agaciro kanini ku isi atabura ibibazo byo mu buzima busanzwe. Umuntu umwe ashobora guhindura uko isi ibona ikoranabuhanga, ubucuruzi n'icyerekezo cy'ejo hazaza. Elon Musk si intwari y'umutungo gusa, ni intwari y'iterambere ry'isi. Umubano hagati ya tekinoloji n'ubuzima bwa muntu uzakomeza kwibazwa n'abazakurikira amateka ye. Elon Musk ni umuntu wahinduye byinshi ku isi, kuko yaje gushinga ibigo by'ikoranabuhanga twese tuzi nka Tesla, SpaceX, Neuralink ndetse n'ibindi. Elon Musk rero ubu ngubu akaba barizwa mu mabiliyoni 700 z'amadolari y'Amerika. Uyu nguyu rero akaba arusha biliyoni 200 umukire wa kabiri ku isi. Elon Musk akomeje gutera ikirenge mu cyuwaturi w'umubanjirije Bill Gates, cyane yuko Bill Gates yanaporopinze akajya hasi, ubu ngubu akaba asigaye ari ku mwanya wa 16. Bill Gates yaje guforopinga Elon Musk nawe ahita aza imbere. Bari inshuti mu buzima busanzwe.
Njye nari James kuri mikoro. Ciao ciao. Kora subscribe, liking ino video, unayisharinga inshuti zawe kugira ngo zikomeze kubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi tubagezaho kandi bibajijura. Murakoze.